tabaruka y'umyano wito mukahumura kongera cyo butun charity abwa program eje yasisimuka kandi ngo twasiga twakuraganisa turuguzo mukahumuro omjenyi witu yatushikire owahiza kutwegitaho omjenyi ogu nabamweta Eliakim Capson atumanya kandi no mukugu omberagiro ingashino munyabiragiro kandi twenda kuganira hanshonga zirukwata ahabeiro ningashi enewe naza kushitera muri nyankore mana byumbika biteganisa rume rwabo mwintu rukwata makana kare then hatoza kusto muri nyankore shanga ngende bigambo byinji kuza kucishobora so twaza kumwakira aturamutseho atoyanjurure then nabwanyuma turebe ejo beiro nici kandi obweri ci nebaho habaho ci habaho ci nabajoha nkebe byona nyenda ngo shitame oyikikane abo kwana nagambire ngo enshongeze kwatende biragiro ignorance of the law has no defense ejo kujangu nantaro kucumanya tukwihaho mushango so nyendo cumanye then tubase kurebeka ngo twacira tutakatomera sebo twakwacira gundo murundi twiniririho bari mnonga mwana wanje Charity kunyakira abaru kutureba izina ni Eliakim atumanya Capson ninzarwa kanyampu munyaboko kajara muri ndunga mu district ndoroya ningashumya biragiro nashimirwa mnonga okumbuyo gumwanya namwaka koraho na police nkaro ya polisi kumara imyaka 10 yes ngakoraho timwe banda kanyine nkazurwanaho shefu kostire nonga so tukakoraho imirumejo okay za abanya Uganda gwemwo nishimirwa n'abandi muri yo gumwanya kwegisa abantu aha mateka gatwasireho ahubwo nkicyo hagamba ubutamanya ati cyuri kuyo mushango koro kuzo mukoti to kujya tanyombe ndakucumanya bakakusasera hano yine kuru rubanja rwawe urwokozire bitahani mwe bari mnonga ukuteka program nungizo kushomesa abantu bitu babutosha abanya Uganda kurango baraga umbutamanya no kutemerana no kutemera ibintu okwesimba nuko twakuyira mbaro yabwa polisi we abantu bise abastoka bajemera banjangu no baza wachita hasi rero bona kwesimba mbwenu abastoka bajemera bakweta ngwija twiherezo bwebembezi mazimano yija mbwe n'abanyakajara ni baramse ni bakunda kandi batukunda muno bakakako bakwesire ninga bakajabira bakambereza nabo wakabiri baja ngwenu ugaruka za kongera tukishe msipa commission ni basibo ejo ngwenu ugaruka no kirekura no garuka kwe barenewe God knows abo barahangana bafutora n'abategeki mbwe to twakweta ntwenda tushobora hanshonga eza bail muri nyankore no kwemererwa ninga no kurekora hati bail ni kimanyisa nobo ine mushango ukiwe no mushango ajya ngo hati twakureka iroko gendo bino ukore imirimo yawe ko mushango tugwargaho barakwetengere kwija ugume no ija no ukore imirimo yawe ugije niba kweta bail kugira ngo no ukora endagano na koti kugira ngo umushango gwawe guruho bakweme ubona abantu barakwemerere abarije bakemereraho ningashi conditions kote zarateho umushango guruho ogendo okwe then obeno huzo umushango abo kuba noro muntu wena nibagera ngo every person is presumed to be innocent until proved guilty kugira ngo umanya kugira ngo bakuteka ha mushango bakukomere umushango gutaka gusingire ningashi gutaka kusingire nikibanki rubatera edebe yawe ningashi ubugabe bwawe kugira ngo bakuteka he mishango mbwenu bakuza kuri umushango gwawe bakwikirize uburya heru no kore mirimo yawe yabutosha barakwetengera umukoti bakwereze ikipapura ategeye niba kweta bail kugira ngo iroko uburya heru utari umucome ako kuba kwata polisi bakuteko mu polisi hariya tukatwagambira ha police bond kugira ngo polisi bakwikiriza iroko bino kore imirimo yawe ugume no je no vuze imishango yawe ningashino bongera kucondoza hata chirgaho file yo bagiteko mukoti bakiza kugiteko mukoti ejo niba kweta oshaba bail ningashi oshaba kugira ngo bakwemerere ugume no vuza imishango ejo niba kweta bail kugira ngo kwiko mukoti immediate bakuteko mukoti bakakushomera umushango go bakutekaho no shaba koti ke kwikiriza ukemererwa ukaguma no hoza ki emishango inyendo kushaba no shaba inyemera hari yakatuti shaba akatuto erezo mukono wabo tineroya baza kushomera emishango umushango yawo kozero guno jumanya ninga tukujumanya tinkujumanya ninga shono jumanya ngo nijumanya hata erezo mukono
obagambira tananisha baku kunyemererwa nishaba kwemererwa aho koti nebo kibe yataka hurire mushango nebasa kugira ngo bakusiye bato mukoti babasa kwikiriza wabo inaba abema oyinabema na kurujura umushango ugokozire oyinabema bawe habaruho oyine endanga muntu yawe oyine barazi kuzugomba LC kugira ngo abantu bakwemerera bibine amabara gukubanjura ku rugomba LC ibyo nishonga kuri umunongo kugira ngo nyine barahaye ku rugomba LC nyine ndanga muntu abantu bija kunyemerera ko twiyabarebe kabashijima yareba ngo nabantu bo vunanizubwa kunda yetagisubwe ningashikubaranye ndo mukoti iza kureba ngo nije nangwa natizire mbaza kutwara vunanizubwa kureba ngo bahagarika bande to mukoti mwero kugira ngo iwaza kuzo mukoti mushango go yarga police ora ngo fayiro bagitwire umukoti kuba gisiyo mukoti wa gendo itebekanise na nabantu abo kuza kwemerera mbabara banga abantu babasa ko bakababiri babe bashatu mwero kurigirira we kote okuyabareba bakata substantial shurities nango mwono watu ara abantu to kwemerera akagengu uyiwe uri watu aranko mukozi wawe nabwo kubayine bandiko byona ako kote negumane mushije mujya umuntu ugakwino vunanizubwa ki kureba naza kugemesereza okwijo mukoti takubasa sinaza kunana kutinde noro mukamawo mweno za kutwara umuntu rondo umuntu owo kureba ngo koti kweraze kumushijima koko tenda nekikwimera bero kugira ngo abajuriza bo amina bema bo wareta koti yabareba nk'abatari substantial ningaje gatubahami tubaza kutwara vunazwa kureta kuko imeroka kwatanga chairman LC1 ukimeroka kwatanga bachirinju ukimeroka leta nkabakuru b'amadini nabono basa kwemerera bakwemerere nkatata hanko muzire wawe nawo kamureta ningashe ngo mutuna kurebera mbona kwino ho vunanizo ngamukama njamuru namukama wawe nawo wamweta bamushije bakareba ine handiko byona byangwa iroko it's okay ababema babine baraya LC bine ndanga muntu zabo original na photocopy yandanga muntu haza chikabe cyo cyurungi okureta abantu abari omugirizo diction ningasho mwanya ogwe kota heri otakayimerera uri batarahare aho kuba ko barahare kandi nyo ndiyo wakunu bajangu achi uriya state atarumha ba government arasa kucemereraho ajate abema bya leta nubaragacegegwa ubarugacegegwa umushango guri intungamo ningashuguri nka rwashemira hakoti hatarata abajuriza buware abema bo wa leta nubaragahari tubaruza kutwara vunanizubwa wo kuronda kureta abinyarutanga bokuteresa umunete wakahenda nebura wakanga netse muziro ningashini hibarije kuba kuraterera bena no kuhereza address yawe umuntu ukabereka noturo umwanya gunogu uriya mwanya iki ginyo nukumugashobwa iriya bara ya LC ukamya kugira ngo kubara bene bakwendesha hayona iba kwasa kwiha ati ebyo kokiko mukoti no kugindo oyitebekanisi kana nekindi kurugira umushango uko ingangambira bitu babitebekanisa kandi nyoka njangu nimba niyo muco hano ryo mucomero bagambira abo kwija wena mbona uri mucomero bundi ko unogambira abantu abija ninga shiro ya wawe wori yaho no bagambira bakuretera ibara ya LC nabo betebekanise ababe mani ikintu kikoro kwiro bunyo cyane bije betebekanise bije betebekanise binagamba barha binendanga muntu zabo kingi nozo mukoti ochibogira mukoti umutiya kweta tumutu wanje bamukwata ari hakoti ochikaho taine kapaparaka LC taine cyo kumugambaho niyo onkaro yoro ndicho ragambira umuramuzi koko koso kunkwata nabankwata anweas so binte nimbanta botara kubimanya hata icyo tukushimisiza abantu kugira ngo bete kateke urukutambura nebi yawe baza kukwata utamanya tikiri kuyomsha ngo ngiwo utarukushima cyo mbambi yatakuchumanya ngo yatakuchumanya nkatu musasira agenda pana oyine kubo yetebekanise oyinebe bihandiko ningo kabituma bakabireta namwe nishonga kuri munonga kugira ngo iwe abema abija kukoratera ngo umuntu witu bamukwata immediately bwambira LC tukorere barha twereze ndangamuntu na LC ibiri no mutererese umunana abamanya akorere barha kutera stamp bajubaretera hakoti kanabema bije so izo nishonga kuri munonga kugira ngo abema bawe betebekanise kuko izo nishonga kuri kurangwa abema betebekanise ate beyireji nekora aha koti siziha ko kugamba koti nyo nimba ninjira kutwa turyaho ngwangu yayongerayo nguyaza mukote nkuru nguyaza musupuri mukoti ngumanya yaza mu high koti
manya court of appeal nkebyo ne kwikabika tubera nkabindi so every court ne koresa bail aha yes ati umushango ishitwaga rero no kugira ngo imishango ne ya criminal tiyo kushanga ngo ani pabera naka charity ni pabera naka nyagira sente zanje ningakoze igiye kutera umubere ya imishango ya hagati y'umuntu na ndijo kokura ngo bakora bya police umushango gwara ba police gwazo mukoti ubwo nugo gwa bail deni cyo kushanga umuti yakutora direct mukoti tera mu police igiye teneta rumbero je numuhoza tuba koma no kukoma nese hari mibinde biro yenda cengeje wansiga ubuza njambo ne kwizerezwa banda bya polisi bakanja ngo ishonga zanje zazwaro mukoti aha hata beno manyangu ebebye nibyo kuza kukwemerera ngo kuwagira ha polisi bakuteko mu kadukuru ka polisi waragamu imishango bagitwara mukoti manyangu fire yazo wa state atone jino no niyo kuza kukwemerera rero hari kushanga umuntu yakoretere papura muntu bakwete semana si yargo mukoti direct yargo mukoti direct tunaraba mu bya polisi na twara bya polisi aje imishango neriye yabutoshi ni yaba teremire nkina araba polisi njoborera jenchenge revire aho kushanga ngo numurwana ranke banja manyo muntu ni mubanje sente zanje mwene je mishango je ya family itanu yo kugira ngo antire anyibire akozireki polisi yakwata wakora statement ya polisi umuntu yatwara umushango direct mukoti na kwababero uwenko muntu bachukuretera samoni zingini bakweta mukoti bajya ngo filing defense yawe hati ni uteka muri papara za urukwehoza uziteko mukoti ni unogenda urundaroya muzaho muhoza hatebyo nibyo bitine beiro bitine beiro akwa numba muri yo muhoza emerera gambe cyo gamba kiriya aho tinoruza kukwata ngo abanze kuteko mukaduku beiro ni bamba kuteko mukaduku ebyo mbya bitari mukugira ngo mwahari imwe bamukomere aha natari mukugira ngo hino bakomere numwija mbanu mizani se papura andike papura ro yawagarakamu niyogarakamu twena buriyo muri umunsi ye nasavinga konkano na korebye ubugabugana no mukoti konkaho omushango kugukwa gusingire no ine kushashura kukita iba kweta cost mwene kurigire ijene ya civil niba kweta imishango ya civil cases kugira ngo imishango je kekwa aho bakushashura wasingwa ashashura aya musinga no mwono haba umushango manya gukusinga niho haba gusinga je kashati mu maiza kubiza muno mukwata muke ati aho yibareba ngo bakwiyaho obugabe bwawe aho bakwiyaho obugabe bwawe bakoma nibena kuteko muri mandi aho nturu kuza kushabira ki bail kugira ngo omuntu constitution ndiga ngo umuntu ashime kwa inobugabe bwe kore byarukwenda mwena hata onoro kushibano mpaka barakakase ngo mushango then kote kasharamu ikakuchera urubanje hata wanobuza court hati tine magistrate court ezikubandizaho nezuhurira bail kugira umushango gutarwa captain muri tarije mishango imhango yo kwita yo kuhamba ejeju mpango capital offenses zo kushanga punishment yayo ni impango punishment zikuba ziri impango jigeneri ya high court konko bo buco bwa ayibire nishinka najuma president ubwo numushango je capital ningana kuri mena acho kujuma bukosa ati generi yemishango kurigirira umushango kuwakora kuwa mjuma kugira ngo bagudetermining ukuba criminal case wakati kugira ngo wajimo umuntu mukuru yaba capital offense cyo kurebya nambe uzanda okay yes aho nacenga hati bachukweza kuzo gwagure gwa chief magistrate court ningo magistrate court ezeza hansi lower courts oshabera bail yawa ugamba ngo kitwagambo yimisi umukono ugamba bakubedene kubere capital offenses z'impango kugira ngo neza kuzo mu high court ngufire yo bagitora mu high court ngweji ejeje court te kubasa kureje mishango te kujibasa tiyaye te kugwa mu cicweka cyane we bari munongo bishikano byitegere kashatu nishitamani we nibanye shemba so hateje mishango emahangwe jita kugwa mu court we umuramuzi takujihurira umuramuzi ngurumogwe no kwakira fayiro bacheza kuchondoza akajohereza mu high court fayiro akajohereza mu high court hateje bail nene hururwa high court kote ya higuru jangu fayire yako baheza hata manori ya remand yokoro kuja wetakorana na bail no bwo kumusema ko nebiro kakiteko mwanya takahura bail yawo abukuba bakoriye bintu wo mu high court yo kumukiraho jangu niyo kubane kote jinku niyoza kubane hurira ki
mwene cange cyawe ncyaba cyango cyarenga ubwo muramuzo utwina hidareri ko kano FIR ntuzi kutandikira ntuzi haraba ntuzi kuraba bacheza kuchondoza oriyo muhaboga media jangu file ready hati ugumuramuzi wa hansi magistrate fire ajime bakweta bagikomitinga high court ningasho bajohereza high court high court kuza kujuhurira hati aho kubandizaho wamara ebiro nkaga umushango guri ogwa hansi ukamara ebiro nkaga uriyo muchome tubakahurira meza abiri tubakahuriraga mushango gwawe tubakaretaga mujurizi wena itegandiragira ngo bakwereze bail kugira ngo tubakahurire ki tubakahurire mushango gwawe hariya hidara rite ryo kubanza nashango mushango gwanje gwanugugwa omano gwo muramuzi kokana mushango gwawe wasemeze tubakakuriraga tubakaretaga mujurizi ejo muramuzi naheze bakweta mandatory bail kugira ngo bakwereze bail ugiye bari abaryo kweta bafire yatinyoni ngwaha uriyo mucumi tubakahuriraga mushango gwawe then gwaguri ogwo mushango ugukuzo mu high court mu kote ya higuru uguza committee ngo mu high court hakaho aho ebiro igana kinana agwo namezi njaka mukaga otura remand ngufayiro mbakugitora mu court mbakugitora mu court naje bishateka abaga mu court tubakahuriraga mushango gwawe nawe umuramuzi nawo no mugambera fayiro yawe webero ko ajohereza mu court enkuru ninyango mwijusi yaninga nace yijusi niyo kubasasire munonga ikiba kiri kirungi okumugambera kubakuba nuguguri umushango gwawe no mugambe ati namara umucome ebere byona tabakahuraga mushango gonje tabakaritaga mujurizi file tabakagiko meetingaga mu high court okureze ishonga ibintu bikwate hataho file kizo mu high court registrar bazakira bazitebekanisa okuza kurira bail yawe abawansigaho gace kumara ebirigana kinana umushango gwanje gwine kubanguza mu high court konkata bakagutwara yo gatine kirabire ninzira nta umuramuzi no mugambera ebirebe wamara koro kwenda ki ngo batore tunamara mezi mukaga tubakahurira gashoga zanje nishaba file yanjye bajohereza mu high court nshabe bail bambereze bail no muramuzi wakana atafutire kuri bail hato kugishabiraho nene kabihasisa file nene kuza kuriya bo bagitebekanza abanyangwezi bail zija amazuru hubire buringwa nibenda ki mbenda kwemererwa na yeshonga ni yemwe kuronda abajuriza bo kweme amina bema bawe ibintu byone bakwata kuko twabigambere hade cheza kuzo high court bagitebekanza abanyangwezi zeze ama file zizijeze tubazirita ngo baza kutandika kuzuhurira bibi tubakarize kucondoza konka abantu nibenda ki nibenda bail hata bazitebekanisa bazitera horo nakurwazo urubaza kuzikurura ki ndemba yo kuri abantu bagiye impera ninga mbabigaraka byohoreza kuri ngo mubashiro kwa bashwira okay bagikwera umukote je higo hazayo yo komisiyo mukono ukagamba you know handika uteka mu form application wino handika ukorahira kwa ukiteko muhandike byono bitekaho nebe bitwagamba n'abema bawe boyine aho kuza kwemerera hati byono bifayiringa ngahe papere byambire form zezo zaziriyo zazigira reception norondaro yanazi kutebekanisiza ya no kurangu wazitebekanisa mbwenu form application ije nazo kunora gitebekanisa no sakubona umuntu ajaje kutebekanisa ngo kiba cyurugi yabiga high court kubona roye kugira ngo ati sinaza kubitereza cyo batagira ngo ikintu kibaraho iki kintu gikora iki hataho no tatwara umushango ukenda ngo gumze no guhoza ninga wayenda no murira ko konka de no koma kugira kukiza n'umutanda naherezaho aje twese ibintu nakuhereza nezo gukorera bail mwikiriza na uhuru umushango ugona hati umucheza kurira igijo form application wagiza kugiteka mu jiza ukakora papuro kazitahona n'ikirahiro cyawe nibyabema babyo hato bitekaho hato shaba izoba nabomba rukereza hari bakwereza izoba baza kurira ki ushaba kwawe kwemerera ati gine mushango uri kuza yazo mu high court bacheza kurira file bagigarra hansi turi hiya atandikira aho yaberamuzi kwera abe ready wa ajiko meeting ningasha johereze file je hwire yajyohereza okurura mushango
konka bampire bail bakwire bail mburire bakwire bail hati bagikomitinga bundi file bagyohereza bagaruka bagyohereza mu high court kugira ngo hati umushango bakure naho hari ubushanga umushango gwakusinga bakuconvicting azigize wano ita court of appeal supreme court zizahigure hato mishango twajazamo konka gwansinga hato gwakusinga nonda kujuriza tindamatire toramatire konka bakuchwera nguzayo umareyo ebimyaka ebiro mu mwaka gumwe ebimyaka enga konka tuwamatira hata unoteka yo kweta notice of appeal kubamanyisa ngo nyowe nyenda kujuriza ebashwire mu byona tinkwikizana nabyo nyenda kujuriza bwenu ogendo mitendere giye kwenda kujuriza no bashaba ziba kweta mune bintu kubyagenzere procedure yo no kubyagenzera umukoti bakwereza copies ezo naki kubyabirabire mu kuri yabyo no kubyagenzere kwizere no muhoza hato bishaba babimpanje na nabyo kuriya konko banzo ko areba kweta notice of appeal handika uruko manisa ngo nda kujuriza toramatire mpandikira aba high court ninga mpandikira kuriya nk'uko kwenda kujuriza kashi noza kwandikira aba ba koti yawe ubagamba ndio ninza kujuriza nimba manyisa no bamanyisa naza kujuriza mbwe nyende kine uruko bashaba hatu cheza kubamanyisa okuteka iyo notice of appeal hati oshaba bail omukoti court of appeal kaje ngo mushango waguriyo mu magistrates court hati nono jurizo mu high court kugira ngo mushango bagurira aha hansi mu court za magistrates court konka gwakusinga titina amatara nyenda kujuriza hati ndagomba kwikiriza kora cyo kiza kuteka muzano tso appeal no kushaba ibyo ne nintambuka high court nzo mu court of appeal kasha tunozo mu high court hati kugira ngo wori magistrates court nojurira mu high court yo ori magistrates court nojurira yakorata ne high court naho nantamatire nojurira mu ndishe yakorata so hati mushango gwaguriyo mu high court kagira ngo abamigisho court baguhurira gwahurwa high court hati notice of appeal cyandikira high court ubashaba kubyagenzire kona hati babimpanza bero gishaba mu court of appeal basi twayongera aha magistrates court kube no bahurura umushango gwawe obamanyisa bero ne hurwa aba high court akwa no bakuza kurira ki ukushaba kwa kujuriza kwaci ataboje ninshaba kubanyemere no shaba kukurira ukushaba kwawe okwemerera pending appeal turinzire okurira appeal giona igigero dinatebye nabikwata hato wabikwata jimuno bari munonga so hateje niyo naka court sezo kuba no kwaki procedure iyo kurabira kushaba bail hona nta kushaba bail then ndije shonga ni abantu mu kiba kucira kurebera ho munonga baza kuhereza bail niba consideringa umushango ubuhango bw'umushango bwo kubukozire kugira ngo ibibaza kushaba bail ibyo yine kugamba kugira ngo kurigirira imishango yo kububiri nuko umushango uguba kutekaho uburemezi bwabo kugira ngo umushango gubakwa nubikiza guhereza aho bail tukwanyetegeza kugira ngo ukurigirira ubuhango bw'umushango kumanyisa nkananye serenko muntu babasa kunyima bail bakugira ngo gwo mushango nedebe ngo twabasa kweraho bail no bajukwereza konka tikiri kwangwa ngo wagira ati manya ayibere umwana rwananka kandatse turi mu season y'umwana manya ngo ahenzire byo umwana ayibere umwana ndatire nkanyina yamugorera ibyo nubabihurikiza babasa bajukwereza bail tugira ngo bajukwima ko n'ubwo bwo kugishaba konka court ni discretion ya court ninga shikoti niyo kushanga kugira ngo neza kuhereza ninga tera kuhereza kurigirira ubuhango bw'umushango ngicitwagambo y'inabajuri zabo uyu n'umwanya ho kutura kugira ngo bakwende hiba kubasa kutunga uyu ni papara zone zukwataho ibi byona koti nibyo gukora ki nibyo kuba ne consideringa kugira ngo yaza kuhereza bail yabanze erebo ubu kwakuruza ubwona erebo ubu kwakuruza ubwona kugira ngo bavuye hamster kugira ngo ubwo umuntu utohereza bail ntuza kumubona ninga shitoza kumuhereza bail ayiruka kore ki agenda now court yakwire bail nebasa kugishazamo bagarike bajuba kukwata wagambe cyo nijuka ngambere bahahijo ngo besije bamurekura konga kuyayashohora ati bagarika bamukwata okay ntarwo ibintu kabipire kubaho
ejo utamanya ni hano ito tuzahacu bitanamino kumbe hari enshonga kora rero shaka kushanga ngo oine nije mishango bashohoreza kumwe atabankwatoro gundi usanga mishango yene kurya muti we bakushohoreza ogu mukai no kuno tere bakoronda asanga kuba bakwatora nko mucingo bamurekura habiri bagaruka bamukwata ubaza kushondoza ngo akakoze rugundo mushango ninga shino gundo mushango ugiye bakoze rishi ugiye birakoze kuko se ibyo nabiho umununga umba nakakora kijanja ngo yakora wicyacha muri shanga imishango byabere byinshi ya position zo babiri binje bita akariyo noza ibabazi kumara hato shanga ngo ibintu bina byakuza hamutu kuwarwo muri yo gubakwata guriya bakwatoro gubakwatoro konkaro kushanga ngo iwe wenka wayeretera beli yawe bajishazamo immediately no sooner had you gone out cyo kubaza kurigerera kuba bakohereza bail ngo otakaza ngo mbe bakohereza conditions zo bakohereza rebwa ngo tuwaza kurondereza abajurizi kuba compromisinga tuwagareka mu kuza kora ubucamu naki kuvije tunyogo tumushango hati imireze okore byenyine bakora ki yo no shoro yo no jote nawe najenda nabwe ni naza kumutemo tinganaza kumutandika kwahira abantu tabajurize hato shanga ngo bajangu washo gumututu aheza utwahereza biru kandi naza kora yatandikira ko kwaya kwaya kuza kuteganisa kucunduza hati kote kora ki egarike kwakire gishazamu ninga shu wabo yo kuzo mukoti ukabura kuzeyo twira habeyo bakwereza izo beri baragera mukoti we bajangu garekayo 210 yo kwa mukaga ukahereza ukayikwasa kwasa ukabara kuzayo icuze nyokeze icuze cyane ogwa kabiri nicyo cyumwe ati kuti yanda neshara mbere tine mrunda shiba kumpa mushikuna shikankarwara ningo kubanzana kuyanda nikiza mutinde mwenu nkabe matibisha tubarita mabaragirwa mwibyo ngo ugo kubanza wayikosa tinyombire ndwire ogwa kabiri timbire ndwire tubarita mabaragirwa tino muntu wija umubema bawe wakoraterera hata muntu urukuba nahaba bumushango hati acomplaininga ataza manyo muntu wagize ngo ibya koti manyaga kansinga manyanguwe akareba umuramuzi ngo mwene weteragarika na mukoti no basabu babigambire yena nabana kubehera koga yabigambire umuramuzi akabihurikiza kandi akashanga tuwija mukoti abe matibija tubareta yena arabya yenda kushana no kuyagambe nawe nakubera ati atakanyira ngo akakureba ngo mukavuga namba ro mutawuni yakwereza yakasete ngo mwene mishango ye mukora ati nyona munakontera nashashura hata muramuza cyubuhurira nkebyo kandi niwe yareba tuyine aho kurebuka tuyine paparo zirwaro bero bashazamo bero bakigishazamo bakwata hata oneta y'imshango ebiri iyo kugira ngo no beira bwo mshango guriya ko nashena garka nabo no hati ndo bashaza mbiri yawe hati bakutekayo bakuteka muza kuzo maha mshango n'ugumwe uza kuzo mshango gwawe ubwo ni mantarisha bandisho beiro wanda no gishaba yanda ne consider ngabo kuba koti nawe nene consideringa ne rebe nyuma character yawe busho ko mututara muhereze beyo nazagaraka natoroka kuba kwire police bond yishuka kuri hanze ko kandi ngo bakakuza police bond kuba jukire kandi police akatandika kuza kwirukaho iryo police bene yabigaje toko mutu mwahisa kumuhereza bail manye mwarwesha atabwo tukamuhereza bond yabura tukamuhereza ye police bond yabura yatuburaho atuza kutandika manya ku tracking amasumu kutwa mukwatana nka boda ya Sudan ninga kahi hatecho nichi kuteganisa okutunga ki okutunga bail mwekenda bakwereza bail nobugabe bwa wana ngo mushango tarakukozira gumiza muno uhuze cyo mushango mpaka mushango gushikiza hamheru kugira ngo mushango gusinge ninga gusinge kugira ngo nabwo kusinga twari ngo nabwo still no juriza ugariko shaba bail kugira ngo bakwemerere uriyo no uhuza ki uriyo no uhuza mushango ukabantu ntobara kugira ngo wabari aha bail kandi reka ngo wagondera amateka gubakuteraho utakaza kukatandika kuzomba jurizi ukabahemba mumuru hata ukabajemisa mbaza kugira ngo hato ya interfering naki na n'umushango na mushango na n'abajurizi ariyo naza kubahabisa ariyo nakora iki niki mu kugira ngo baje kuhereza yugendero mateka gayo akwereza icyo baje kwera kugira ngo oyehozeho urukurugaheru utari kugira ngo wagumo munda no bugabe bwawe deni bakumva bakwatira uko deni n'abantu bakuba binimyaka y'ebukuru nabo no considering mnonga
okubahereza bail abe myaka ya hand hatch nubagite ya hand hatch yo mwabazi sateje myaka ejo ya hand hatch keru kwateramu nabakareba oyino burwire bone bakakurembereza orumu nayo koti ne considering ne kireba munonga okuhereza bail yaja ngo gwe myaka yarumu ayino burwire bacerebera bacerebe inga naye no shaba no kigamba endaga muntu yona ne yarangije myaka yoyine aba barahagirwa runobo gino gabereka ubereka ko niyo rukubisaho family yawe ko tari kubasa korazo beneza nebi wakubasa kwemereraho okushaba bail ebindi oyo kongera kubagambira byona ukabatekereza je kureba ngo iwe tuwateganise ninye kureberera abana ndio mukazi mwaneta ha ishe bakafa mbwe hataba ninga shininye ndio mushija ninye dukureberera abana na family yona ninye kugibisaho mukazi naki mbwe hatukubarante ko muchome abana school fees tubarananke na baza kureba byone bwagamba na ubunanizwa bwawe kugira ngo barakwikirize kugenda nozagara kako generation ngakuru mungiba kureba noza kutora ubunanizwa kugira ngo barakwereze bail noza kwijugumizemu no attendinga koti nozo mukoti kugira ngo bambe nangu bakwate bakumimiza bakuteye ko kumunda bambe nangu kubarakorekwere ko ngo batora ubunanizwa kuguma noyija umukoti bagumene noyija umukoti orokoza ki orokozo mushango rena abantu ko bahabebere mishango kugira ngo omuntu batakamuhereza bail ningo ukashango rino tugirira ngo umuntu batakaje muhereza abo tukirebere munongo shango umuntu kuba bamukwata kubeza kumukwata yatugirira bamuremandinge bamutekeyo batakamuhereza bail batakamwikiriza kugenda hato umuntu shango rino ukora ki no munyigiro kwe no rubatiro bwabe bwo kumanya ngo umuntu ayino bwabe bwo kushaba bail kandi tuwareba ngo koti ni discretion ya koti ningashi koti ndero kushara mu kuhereza ningo bitakuhereza kurigerera okuyareba inshongezi wa leta bwenu aho twahika dakika 30 ezaringo mushayitu ya kabiri haza hantu batwine hakahumuro kuzomba tumagwa abashobozi konkanye ndakutaragaruke unshoborere ejibeiro inabo kujango bamucere mtora 20 bamucera miliyoni 1 bamucera bukade 20 nindengo cye bakurengamo babane bamanyango guno wezi then hireba kugira ngo ezineza aburuho then hireba kugira ngo konkane zabo taruho naho ni nyenda manye eco naco nibija bakihirira hariki then oyihire heco inayibaru kugira ngo inabo kushanga ngo iwe owa yemerirwe abema bo waresere nabo bari suppose dukuronda barabemerere inabo kushanga extentejo yaba omukoti eco naco ni nyenda ngo naco ijo tishoborere extent cyo kushanga ngo abakwemerere nabo bahika kugira ngo binde kuba mbaronda barabemerere twaza kumura nsakwa tugarukana n'ishongezo zona gumaha program ya sisimuka. Okay, tabaraka y'imyano wito mukahumbura ko tinkwa nashisho bwire ahabo ko ba ndakika nasigaza buke kandi buze nasigire muhire binje eco kubanza nabadetermininga batangunyondi we cyabiri ubwo naija kubana okwemererwa kwanje kuruho emitwaro miliyoni 1 ngo note yakureta miliyoni 20 nikirugirira hariki kandi omumateka hina kushira kugira ngo ogwayine kuba nareteze ogwa kareteze nabareba buringwa bwanje nabareba ngo ndi minister basha banyinji aho nahabaho ki aho nkabe nyenda ngo naho maze mpacinge rero mbone kubuze kindi ate icyo kugendera ku determininga sente ezo kuza kushashura cyo kubanza bareba ngo okwereza bail ni discretion ya court ninga shikoti ni yeri kucomo kugira ngo yaza kwereza ki bail kandi court ni yemwe eri kushana kugira ngo yaza kwereza kugira ngo shashure sentezi ninga shota shashura sente nabwo still yo court umuramuzi nuwe ari kubara kareba kugira ngo yareba fayiro umushango nicyo kuba kutekaho capacity yawe neha
nanoko kubasa noza kujemera koti noza kuburirayo yombone umuramuzinwa ari kugeginga no warukoresa ubugabe bwe conversation no warukoresa ubugabe bwe ninga shamani gakuyahiwe ko yahiwe kugira ngo arebe ko muntu esente zaramushare uba bashashure sente ziruho buruho uba batashashura sente aho umuramuzinwa nandeba nsasubwa ajato kugamba ndetse nabasubutazubone je dacika kandi wakurigirira ko yashoma fayiro umushango kuba kutekaho abema bo wa leta wenu wari kucoma akagera tukurigiro umushango gukuruho ubwo ukozire ninga shi history yawo kutwagirewe yes shashura sente ziruho buru ninga shashura ninga utagera sente ziwashashura agira ati nakwereza nani cash nabwo nibazigamba sente nani cash be ya sente zikwingana 6 miliyoni 1 miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 5 kugira ngo nizo bakwa bakuteka hamutwe yes dene ziba kuteka ko cash zino zishashuriraho bajya ngo cash be shashura mitwari kubi shashura mitwari 5 shashura miliyoni 1 hazi sente no shashura mu banka kurijo no shashura account ya kote ina account no jono shashura mu banka iyo leta receipt zawe ubamanyisa bakraka sente zibatwera assessment njiji nizo basente zibihamu washashura sente zo bize papara abema babisayini ikigenderwa cyeze sente niki kunkuzubaha nizibane ziza kushitama omuchoma wumbe nshitame nimba nishashure zaci ati sente zicukushashure cyo kubasa eze sente nubaburi nkoko kugira ngo leta abajurizi leta bema mwene kugira ngo obehine niyo mgugo kubakutekaho kugira ngo cyo kubanza bakushashuza sente chinshashe no kusasa konka nkobwema mwene bwema bwo kwereka ngo ubwo muntu utaka muri kwirishika wakura umushango ubwo koze umushango chikwenda barebe ngo wazi kuba uyo bakureka wagenda nkota kozera umushango koze umushango ngone bine kuteka hekintu bakugira ngo ababema babahereza kanani cash yo kugira ngo barebwe ngo batwara vunanizo ubwo muntu bakora ki bamureta babatamuresire bakomba kubashashuza izo sente zogira ngo kubagamba ngo zazitari zaburu tumanyisa ngo nagumane reporting aha kote no reporting izo sente tinde zishashura nani kashi nizo kora ngo watwara vunanizo waba no ukora ki ninguma ninyishi ni reporting bari abema bawo nangwa mbabazirena na habema kugira ngo abema barebwe ngo batwara vunanizo ubwo wagumana ujo ngo wotizire biro baza kushashura baza kubashashuza sente dene za cash nazo nibabazi kutireho kugira ngo je sente zuwakora ki izuwashashura haze izo sente nizibaza kugira ngo wazihereza koti ngiyaza kwane buraho busabona ko nabamishwe izo sente nizibazi umushango kerukwa umushango gwaho esente mazi kurifunding amazi kugaruriza sure yes arinda bakabantireho umushango nashaba beiro banshaba ka sente nakataye hatesha haya ko mushango gwansinga ninga nagusinga sente nabazingarura nobu nasingwa kasho umushango gwo kugukwa guti esente zira zibaza yabiri zigezo kuyambaho ahabero kugira ngo wabirotiro rya habero sente zo nozishaba sente zo bazikugaruriza baba tazingarurize nimbatabariza already boka nabako ntubatazi kwima kuko singicho bagamba nabakoti no bahandikira amabaraha barabo mitendera bakoti kraka file zo bazitwara mu bakuvunanizwa kurango isinte zo bazigasa kwa nizibazuruho mashatkani mana basigira sente zanje kanzo zikwemerera umushango ngo nyije ninga ntija naburayo nicimanyisa ngo tumuri inkura takubanka siganasha akashiko kuburirayo noreba umushango nukuba gutaragaho tukugira ngo noba washashura iba kweta pre-bargain awawo nanzo kujiganira pre-bargain yo kushanga gwikiriza umushango umushango ukagora nagwikiriza mbwe nanyenda ngo turondo kutorabihende umuntu ajya ati nyo kita sente ziti ninga bakwereza kabonereza kakwingana kati hata umushashura nabikwa ati umushango bakora ki bakukuye mu gisetoringa mperezoko gino bagita pre-bargain jya mwikirizana mwashashurana byabo konke ubwo rero sente nibabazi kugira ngo ohoze imishango mpaka ikwire imishango ikeza kwa ukuyaho kona isente za bamba kora ki nabine kuzikugaruriza izikubaza bizigeza bela ako imishango yahwa
izo sente nibamba bakora ki kwa twazitiro mukafuna twiha mu sente zo kubika tukamparagagara nibamba zikugaruriza Okay. when hadi jo line ya sente iza bail ya non cash niziba zitaruho buruho bazitira habema kugira ngo bareke ngo wafunanizwa kuje umukoti wabotizire bashashura baza kuzishashura okay then za cash bail izo nono zitekayo then imishango kerukwa barazugara bijaba zikugaruriza okay akabuzo kanje kariya kandi kugenda kuba oyemerera muntu then ukashanga ngo niwe hine yiwahiko kashanga niwe hine kwemererwa abo kanyo hina unda kirebere ntakemerera umuntu umbanka oya kuyashira ubusente bwajabirram yabura kushashura umbwire konka kuyahereza ija yafuna yashashura banka yajikiriya ringa omukutamanya kwe yashanga owamwemererire wabira mwemererire bakamutwata yaza yo kugira ngo wamucungure kubagambira ati banka kanagishashwire umuntu mukwasiro wacu ngo niwe twabana twenda bombe babakira so owabire arire roni akananda bema nanowe bakwasira yagabirwa mwemererire nawe ngo ayine kuronda bema ubwo gukitoboboka yagabirwa yizere abo cyo gwatakumureka kagenda deno kakaba no yaronda bema omukoti ati ejijo iyo wagamba ngo eri kubera muri za roni ejijo kumaza timishango ya criminal tubashime kwamba kutwara polisi ijo nono zo mukoti za kwehozaho ko ati je ndero mbamanya bakoti beirifu nibo bija bakwata abantu bamabanja naki hati ijo mishango ya civil ko kushanga yabirye yibanje yazo mukoti batunga warrant of arrest yo kugira ngo umuntu n'umubanja sente okishika shanga sente ukazishashura kotu onakomera muzoka mwereke epapura bibone bo washashuriye sente tubashime ko bakora ki tubashime ko bana bakwara kokari kushanga ngo hari abajamanya haro cost zaba beirifu tuwashashura ibanje ukarishashura koka hariyo izo kotanga interest izo darashashwire ariyo nkeza beirifu zo darashashwire hazo shanga bakwezinjiraho zo kugira ngo shashura sentezi iyo kijo abashobora ati buri bunja bunu mwikizana no muramuzi yabarumu naraba beirifu n'umugabe tumwe n'akasente tukakureba kwere wanosha miliyoni mwere banyine himitwara atanga ubeni wakora ki ubeni wakwata ko imishango tiyachi jemishango ya criminal niriye ya civil mwe n'umujumaraho nano muramuzi na beirifu umushashura senteze ukatara kugira ngo nwambe ndo muyema kugira ngo leto muyemo ndijo babode kurekora ko nibabye bya sente babye byemfuna aho numikiriza no kumarashashurana okay aw bwena nishaba ebigambo byahamuhero abo kuba twahendera edakika zaho hatebye bintu byona nimbasa kubyetuga munyenka mbye korrentine roya ningashi roya kuna kwetenga how is it turukuhendera ejo kubanza abantu no kuba habuhabuze ngisho twazo obutamaye tukuyo mushawo wabano basarunda roye wakubasa ukora tereshonga zawe kureba ngo watunga uburinganiza yimbasa kusigira abantu namba Yesu kugira ngo in case wo ino bazo go kwenda no terese umuntu basa kwerezo bo bahabuzi ahasumu ningasho no tukira tongera kwabura tubasa ko basi umuntu abantu baherezo bahabuzi bwabusha so inamba nizuro mushanju 8 5 na mukaga 5 na mwenda 00 zuro mushanju 8 5 na mukaga 5 na mwenda 00 mchiriza ndamusi abantu bitu bakajara kandi basinda hapo ndukendera hapo nibakunda TV West nibajukunda munonga abanyakajara nito tubagobere mukanda hati atkore wijaho katwera bakunda munonga mwebare obahagize bwanyu mwebare rukundo kandi management ya TV West nimbasimba mwebare gukora program nungi zo kushomesa abantu bitu babutosha kurangu babasa kurgo umutamanya ko tibera abantu binji mbatembera ahabutamanya babandi oshanga umuntu ujya ngamari atakushimanya ushanga abantu babiba shanga abantu babateganisa munonga hazi ikintu kiba kiri cy'urunje gumana muhumuriza abantu numbashomesa kiretera kombeka ihanga runji aha musinjo gurugo niwe ninkusima sister Charity wari munonga coordinating program nunji na no kuya ibintu ebyukurango nibiyamba abantu babutosha kashanyuri hati nyefuro waka hati ngumana imbuze byo mugiye kwasa kubuza webare iwe mnyano witwa basaga umutangira misho gawo gatuhamatuo kubasa kurekereze bitwantuganira kandi n'amatsiko ngo hinibare ibirya kwihiraho binji muri yo meshango tumukumaho garuza konka mwabona ubutandikiro mbwena hano ho twakoma
ntujja kuba ntugaruka izobere ntugaruke zishobora nshongezi kwate n'ibyo biragiro ahabo kubogwa ready kutusavinga bitabwa hati nikwe twahendera twaza kwakira bitsinsino nawe yija kiteri nkengamba yerigenda nawe abase kugira kuyato munshaho tinkwenda kumaraza mbweno takargaho ariyo neija program ekiri sisemo